nimba ubihamya reka tuvuge ngo yamene y'amaraso abanyabyaha yaje gukiza abatakwikiza yaje waruhura abahetamishijwe amara inyota baguyuma amaraso ya Yesu ntazigera ashira twese amaraso ya Yesu ntazigera ashira amaraso ya Yesu Hallelujah. Nazigera ashima. Bihamye nawe. Amaraso. Amaraso. Ya Yesu. Nazigera. Nazigera ashima. Amaraso. Abantu bari batangiye gushyuha. Okay, tugeze mu wundi mwanya. Ndasaba ko pasiteri yatambuka hano. Pasiteri shaka mu mwanya hama akomeze na gahunda ikurikira. Abaririmbyi urabashaka? Okay, abaririmbyi mwakwicara murakoze Imana ibamugisha. Pianiste. Hallelujah. Imana ibahezagira abaje gusenga, ababishobojwe, abagwaye bagakira. Imana ishimwe, abatagwaye Imana ishimwe. Twese turi mu rugendo. Imisirasa ariko ningana. Hallelujah. Dushimiye kubashitsi mwaje hano. Imana ibahezagire. Twishimye kubamenya. Imana ibagirire neza. Nabwiye abaririmbyi bicare kuko shaka kuronka umwanya ukwiriye w'ijambo
bw'Imana kugira ngo turonke umwanya no gusenga. Iyi ndwi Imana yampaye ijambo numva rirankomeje, ndavuga ati ngomba kurisangira namwe. Mike umfashe ukandugiriza volume kuko ijwi riri hasi. Ni ijambo nise ngo ukwizera kudapfa. Ukwizera kudapfa. Sinza kuvuga cyane ku mbaraga z'ukwizera nyuma yo gupfa, kuko ni nyuma yo gupfa ukwizera kwacu kurashobora gukomeza gukora. Imirimo twakoze n'ibyo Imana dukoresheje byo bishobora ntibiza bibora, biza bigira imbaraga. Hari abantu uyu munsi ushobora kwibuka bakubereye icyizere cyangwa icyitegerezo cyiza. Hashobora kuba n'umubyeyi cyangwa inshuti, iyo uciye mu kibazo ukamwibuka kandi yarapfuye ukumva bigusubijemo imbaraga. Cyangwa Bibiliya iyo tuyisoma dusoma stories z'abapfuye ukumva ibyashikiye Ana, nawe ukavuga ati my goodness, faith yiwe ibikorwa y'uburyo yihanganya akizera Imana nyuma yo gupfa, still n'uyu munsi tukamusoma tukumva ati natwe twakwizera, tuvuge amen. Ariko singiye kuvuga cyane kuko twe ntiturapfa, kandi nyimba bizuba twapfuye ni byiza kubasiga, ariko kuri twebwe ntacyo. Ngiye kuvuga kwizera kudapfa kushobora, kubera kurashobora gupfa kandi uriho. Bibiliya iravuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Hari kwizera kw'abakristo gupfa. Umuntu ashobora kubaho afise iherezo ryiza azoja mu ijuru, ariko kwizera kwarapfuye. Cyangwa kwizera kutagira ico kukumariye. Ukwizera kwapfuye n'abantu bizera ko Imana ibaho, muga ntibashaka ikintu na kimwe cy'Imana, ntibashaka kuba involved mu bintu by'Imana. They are okay ku buzima bwabo, bashaka Imana itabigiyemo kuko bazi yuko hari ibyo bashoboye gukora. Abantu nabo bagendera mu kwizera kuri atacu kubamariye cyangwa kuba impfa gusa, n'abantu bafite kwizera basenga Imana, baraza no gusenga, ariko kwizera kwabo ntacyo kubahaye. Abantu benshi b'abakristo bafite kwizera ko gusega cyangwa gusaba, babayeho kuko bazi yuko nibizera bagasaba Imana izo bakorera ibintu. Abo bantu rero benshi dutunze mu itorero, kandi uko kwizera ni kwagukiza, kuko by'ukuri nagoma ndakubwira ubusinyi butari bwabyumva, hari ibyo uzosengera utazopfuronse. Bishobora kubaho kandi uri umukristo mwiza, iyo ubeshejweho no kwizera ko gusaba, umunsi umwe uzoba mu bandi bavuga ngo Imana yarampemukiye cyangwa pasiteri yarambeshe. Kuko ubuzima bwawe bwo kwizera ntibugomba gushingira kuca Imana ikora. Ukwizera nyakuri gushingiye kuca Imana iri, bidashingiye yuko yagukoreye n'ikintu na kimwe. Ukwizera nk'uko kugusaba gutumye abantu benshi bava ku Mana, baraza mu itorero ashobora no gukorera Imana, ari ugasanga motivation y'Imana cyane ntabwo bishingiye y'iki Imana iri nuko nayikunda, bishingiye ku ci Imana ishobora kumukorera. Muraza kumva consequence idukurikira mu buzima busanzwe bijanye no kukwizera ngiye kubabwira, haba no mu rugo. Ariko kwizera ngiye kubabwira kudapfa, ni kwizera, ni kwizera kuvuga ngo Imana impezagira itampezagira, sinkekeranya ko ari Imana inkunda kandi iriho. Ndizera ni kwizera kudapfa kubera Imana itakoze icyo ushaka. Ni kwizera gushobora gutuma umugore n'abana bashobora gupfa ubunyene still nkaba ngo Mana
ndacakwizera kuri Imana. Ni ukwizera gutuma umugore bukeye ashobora kumbwira ati nasenze mpishurirwa yuko nari kugira mariage n'umuzungu. Kuko ikintu twihenderamwo, ukwizera kwanje gushobora gutuma ngumana n'umugore, ariko ukwizera k'umugore kwiwe gushobora gutumana. Niyo mpamvu kubabwira ngo ibintu byose birimo kwizera, ikintu cyose kidashingiye kuri wewe, kitazava kuri wewe, ntabwo ugifitiye control. Igitumwa abantu benshi ubuzima bw'uko burapfa bafise iyi wrong faith ivuga yuko they can control everything. Kandi kubera Imana controla everything, mbwa naho Imana controla everything ikorera mu gihe cyayo n'ibyo ishaka, ariko still Imana yarahaye power umwana w'umuntu gukora ikibi cyangwa icyiza. Nzi mariage zapfuye ugasanga umwe yadesize kubivamo, ubundi abaye victim, kandi abantu cha twihuta kujajinga buryo ujya muntu niwe mubi cyangwa ntasenga. Abandi baca binjira mu buzima, kenshi abantu baba muri ubuzima. Nshaka kubabwira ukwizera kudapfa ni ukwizera kwawe kuzotuma uvuga ngo Mana sinshobora gukekeranya ku nkunda, nshobora gukekeranya ko mbayeho kubera wewe, n'ivyanje n'amafaranga n'icubano mfise nabo wamaye including abana nkunda niyo wabatwara. Mana nzakwama mvuga ngo Mana uri Imana tu, nzapfa nkwizeye. Uko kwizera ntugusobanura ngo you are perfect, ni ukwizera kukwemeza ko Imana is perfect. Niyo yakora ibintu udatuhahura n'ibintu udashigikiye, niyo yakwima kijya kintu wariririye. Iki nico gituma umuntu ashobora gusenga with a wrong faith, yise crazy faith. Crazy faith ntabwo ari ukwizera ko ibintu biri crazy Imana yakora, kuko Imana ikora ibiri crazy ngo just kubera biri crazy ngo Mana ngo mpakugendera ku mazi ngo niyo crazy faith. No, crazy faith y'umuntu ni evidence y'ukwizera kwawe yingene. Nka crazy faith bagaragaje crazy faith muri Bible ni ba Daniel, ni ba Shadrach na Meshach, nibo bagaragaje crazy faith. Ntibishinge ku cyo Imana yakoze, ni uburyo bizeye Imana ku buryo twobita abana basazi ntitwavuga amina. So ukwizera kudapfa ngiye kubaganiriza no kugira ngo usubire kurimbura burya ni iki gitumye wizera iyo Mana, ni gitumye mu bandi bajene bose ubavamwo ukavuga ati every Sunday I will go to church. Kuko uko kwizera kwawe kugira iyo mirimo tukubonako, ko kwizera kudapfa ni kwizera niyo wabura byose n'akazi still aza gusenga urashima Imana, udafise raye urashima Imana, abantu bagenzi bakuvuye ko urashima Imana. Kuko kwizera nije kubabwira kuko uko kwizera niko kutabora, kuri unstoppable, unshakable. Ntikuba shaken kubera ubuzima, ahubwo every situation urabikomeramo ugakomeza urugendo niyo bose baguta. Hallelujah. Ni kwizera gushingiye ku Mana nawe. Hallelujah. Niyo mpamvu y'abantu, hari abantu bafite kwizera gushingiye ku bandi. Nimba jenda umupasiteri sindabigisha uku kwizera, nkabigisha yuko mugomba kubeshwaho no kwizera kwanje. Ugize ikibazo ndagusengera urakize, ugize ikibazo ndagusengera urakize, noba ndiko ndabica. Kuko kwizera ubufise ntikoba gushingiye kuri we n'Imana, koba gushingiye ku mavuta yanje. Hama mpfuye niho cubona ko final utigeze ukura mu Mana. Amashengero akomeye y'umushumba atareza abantu ngo abakuze mu gakiza, it doesn't care level, uri apostle, uri prophet, uri archbishop. When you die, the impact y'abantu usize will see how wabigisha ijambo ry'Imana. Kuko the 5 ministries bibiri tubwira zose evangelist ngo Imana duhaye imihamagaro ngo twigishe ubwoko bwayo bukure mu kumenya Imana, kugira ngo umuntu wese w'umukristo ashike muri maturity, kugira uku kwizera kudapfa.
ashobore kumva ijwi ry'Imana, yumva icyo Imana imushakako. Ukwizera kwagutwara ahantu Imana igusobanurira icyo yakuremeye n'amavuta yagushizeho gutuma wakaka aho uri hose tukagukenera, kuko uri unique mu mavuta yawe special, maze ugakora Imana ukawumugisha mu bantu. Haleluya. Niyo mpamvu twicana mu itorero turasebana, tuvugana nabi, bikatwafekta no mu ngo, kuko faith yacu ntiri stable. Ntabwo ari faith yubakiye by'ukuri ku vy'Imana. Hari izindi target, hari izindi motivation. Mbosi ngaha hari ku mutipe umwe yagiye muri eglise, yararondeye umukobwa mwisarabura, hari abakobwa beza basigaye mu itorero, araza mu itorero aricara, aravuga ahantu niho kabisa hasi nzomubura, ariko yiga ingene yosa nabo kandi atariwe. Aho kwiga kuba nkabo yiga gusa nabo. Kandi abantu bafekinga rero barabishobora. Kuta perfume every Sunday akazi. Ariko Imana ishimwe, Imana izi ahantu ifatira abantu. Umutipe ko yagenda nuko Imana yamufata. None acahura n'undi mukobwa nawe afekinga nawe, kandi umuririmbyi barafekinga nawe, uravyumva. None bagiye kugura mariage, umutipe kuko uku kwizera kudapfa kurakura, tuvuge amina. Kurakura mu Mana, urakura. Burya bamaze imisi baza gusenga bariko barakura, nitwo kwivugira amina. Ni ikintu tubiba, urabiba ugakura. Umutipe ashika ahantu agira strong faith, aravuga ati no, ibi bintu naho tubirimo finama sinabisengeye. Ngiye kubisengera. Umukobwa ati acha bitireka cyane turaba Kristo. No, yareka tubaza Imana, kuko abafise uko kwizera avuga ati ngomba kubakira ku Mana pana amasantima. Nituraba mbere bubatse donc tushaka kubaka turi sinzopfa tuvanye nzorinda pfa muri 3 weeks. Akaca avugira ati je regrette ko twanabanye. Ati rero ibintu byo vy'amara yasugufyina, let me go pray. Aragenda gusenga. Araba turazi ngo I feel my spirit, ngo ibintu tubanze tubireke for 1 year. Mezi 3 azamba umukobwa yatwaye inda n'undi muhungu. Aca aravuga turazi rero ati ntabwo wizera wewe, byakunaniye kwihangana. Ati tuvana umutipa caba serious mu Mana, cikorera Imana. Target iranahinduka, ati sinzaza gusenga ungiye ku target, nzaza gusenga ngo Imana impundurire ubuzima, impu ubuzima bwiza busagutse. Nyuma yigira mariage n'undi mukobwa yifitiye ukundi kwizera, bibanira neza. Abibanira neza n'abasengera hano bafite kwizera kudapfa. Imana ibahezagira. Reka dusome Timoteyo wa 2 igice ca 4 umurongo w'indwi. Havuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo. Sinzi ikinyarwanda amafisi ngene, hari umuntu afise Bibiliya? Espoir yagiye. Pastor, Timoteyo wa 2 igice ca 4 umurongo w'indwi. Yes. Narinze. Yes. Pastor ufise niyo ukuvuga uko nyene. Amen. Uyu ni umukozi w'Imana Apostle. Mu kintu kimwe arangiza urugendo, aravuga kintu nasigira itorero, ni kubabwira ngo ko nagwanye intambara nziza y'ukwizera, ngo narangije urugendo, ngo ariko I kept my faith. Ngo ni ikintu ya protecting, ni ikintu yakomeje kureba neza. Aravuga ati bidasobanura ngo ari perfect, mu ntambara zose nageze azifatanya no kwizera kwiwe. Kubera iki? Umwansi
igihe wakizwa ntakigwanya wewe first, agwanya ukwizera ufise. Kuko arazi ukwizera ufise nuko kuzamunesha. Ukwizera ufise nuko kuzagushikana amasezerano y'Imana. Ukwizera ufise nuko kuzatuma udapfa gutsitara n'abantu bafise iyindi myizerere n'iyindi nyifato mu Mana bafekinga, bagifise ibikomere, bagira ibintu biri bizarre. Uko kwizera kuzagukipinga mu yindi nzira y'Imana. Uko kwizera kuzatuma niyo umugore n'abana bakuvako, you will still be living in God. You still have faith yuko Imana iguha ibindi bisha. Aravuga rero ati jewe nagwanye intambara nziza. Atarakubambwira ngo ukwizera muri urugendo nasanze hari ibyo usengera bitaba. Arabwira ati harindi face muri urugendo aho umva umenga warenganyijwe. Ati jewe barankubise ibimoko, baramfunze. Imana irashobora kunkura muri prison. Rimwe yarankuyemo, ikindi gihe irandeka. Ikindi gihe naraye mu mazi kandi nziriki ngo izina rya Kristo. Ikindi gihe abantu barantutse ntaco maze, ariko ndazi ko ari ico maze. Nitwovuga amina. Aha nige barambwiye ati ngo ndumukene, ariko je nkabanze ko ntungishije benshi. Abantu ntibagomba kumenya ubutunzi ufise iyo ugendera muri uku kwizera kudapfa. Ntukora ibintu ngo biyerekane, ukora ikintu in the secret, kuko ubikoze bikakuvuga cyane kandi utari kurivuga. Haleluya. Paulo aravuga ati iyi ntambara narize ubibwira abizeye bose. Ni intambara bose bazocamwo. Ntibibaze ngo ukwizera no gusaba gusa nukuza Sunday Mana naje. Hari abantu bakusenga cyane iyo bagize ibibazo. Iyo bari mu bibazo aca mu Kristo w'imwemu cyane. No mu nkura ati ntusamaze ndiko ndasenga. Sunday acaba consistent. In the week acasenga 3 days fasting, kuko afise ikibazo. Ukwizera kwiwe kuza gukora only ari mu kibazo. Kuko kwizera nigushobora kugukiza, kugukomeza, kukurinda. Ukwizera kuzira mu Mana mu bihe byiza na bibi nzokwama ndakwiringiye. Mu bihe bibi na byiza nzakwizera. Ni sezerano, commitment tugira n'Imana. Impamvu ari umupasiteri muri etaje n'umumama yari afite mega church kubera yize theology, bafite talent kuvuga, kubwiriza uku kubera gifte Imana yampaye. Ntibituma ngira uku kwizera kudapfa kugira mutazobeshwa n'abapasiteri ngo bakoze amanyanga. Kwizera kudapfa ni ikintu kiba behind the scene mu buzima buri person, ingene facing ubuzima na madame n'abana n'abagenzi hanze y'itorero. Aha tuzana ama gift aranyegeza ububi, gift aranyegeza umuntu arazanga agasayangana karimira muri gift n'amavuta. Iyo mpamvu abafite na fake faith harabikoreramwo tugafashwa, mugabo ari kapfira indani still. Niyo mpamvu hari abantu bagira amadega hanze, hati umuntu n'ibindi yarabigi arakishijwe azimana kuko faith yiwe ntihagaze neza. Niyo mpamvu irivuga ngo hari abantu batubakiye ku rutare, n'abantu bakuba ngo ku rutare, n'abantu bakiye ku musenyi. Ngo kandi ku musenyi hashobora kuba ari inzu ziza pe ikayangana bose bakayifuza, ari gushobora kwijamwe hazi igihuhuta ikanakwica. Hari abakristo mugendana bakayangana, just connection, bakagutera igikomere kizo gufata iminsi ku recovering. Kandi ugasanga wewe wibaza ngo arahagaze, ariko wewe ntahagaze, ni umusenyi wigendera. Haje ikibazo aranakwihakana, arakubeshera, avuga ibiraba, ukanakomereka, bikakama gusura gusabana n'Imana, bigasaba gusura gwenda kurondera Imana. Ariko yubakiye ku rutare, ibihuse byose biraza bigakubita, bigasanga wubakiye ku rutare rutamenwa. Nta muntu apfa kukunyeganyeza, uguma ku Mana. Haleluya. Niyo mpamvu abantu b'Imana umuntu ashobora kubwiza akababwira ati amavuta ariho ngano yo guhezagira abantu, tukabona Imana igiye kugutangaza, ndabona Imana ikuguhinzo voice na anointing birabaho. Mbwa twarasanze ibintu bashobora kubironka. Imana guhaye umugore mwiza ukamuronka ukaca muvana, Imana yaguhaye inzu nziza, yabiti ibyo bintu. Reka twigisha abantu kugira ukwizera kudapfa,
bamenye n'ibyo baronka byose bishobora kuvaho stile bakaba bizigiwe ku Mana. Baho Mana, ndazi kukinkunda, ndazi kuzoma ibindi, kuzandemera ibihe bishasha byose ukabimpa mu izina rya Yesu. Ngo abo bantu niyo baca mu mazi ngo ntibapfa amazi ntapfa batwara, baca mu muriro ntibasha, kuko faith yabo ihagaze ku cy'Imana iri, kuko bazi ko Imana idahindurwa na situation ntabwo ibahindura, ntabwo ikora ku kwizera kwabo, kuko kwizera kwabo kuhagaze ku Mana. Ndagusengera ngo ugire uko kwizera mu izina rya Yesu. Ndagusengera ngo Imana ntibihagaze ku myaka umaze gugakiza, ibintu ntibihamaze ahantu hashobora kuba amaze imyaka ati je ngo nakije muri 99 ukacugira ubwoba muri 86 muri independence. Abantu bafite kwizera mu Mana, ibyo ntibikangana. Umuntu ashobora kuba yakijijwe last year kubera umuntu ari open kuregwa kwakira ijambo ry'Imana, gushakisha Imana, akagira faith iri strong, akubakira ku rutare. Mwe mwahura ugatara kwibaza ati wewe umaze imyaka ingana, teje maze umwaka umwe, mga commitment no gushakisha Imana, ugasanga level zimwe. Mwe yubakiye ku masantima kubwira ama verse yose bambwiye, namwe ugasanga ntiyanditse hano. Hano basanga umuntu yaravuga ngo Imana ngo ifashe wifashije ngo cawe ngo umugabo ngo n'ubujya ngo twe ngo n'utwabandi ngo nuko birivuga. You need diamond. Kandi akavuga ko uyumvise kubera abantu badasoma ijambo, kwicara muri eglise no mu bintu by'Imana bakibi no kuri online bakiri ijambo byinshi, akaca gifata mu ijambo ry'Imana. Ngo Imana yaravuze ngo Imana ifashe wifashije, reka ndayifashe kwihurya mu type. No. Faith ubakira ku ijambo ry'Imana. Hallelujah. Niyo wategwa gute ukavuga ngo Mana ni wewe nsigaranye, abari kubareza gatuvuge amen. Yesu niwe karigisha avuga ngo inzira yanje ni inzira ifunganye, benshi badashaka kujamo, bashaka guca muri iki kinini highway ivuga ati byose birorushe. Highway ivuga ngo it's okay, kuri cyaha nta kibazo. Highway ivuga ngo ni wibe wihorere. Highway ati beshe rya muntu, yero ati yo muntu ntuce bugufi no gukora ikibi si cyo kibazo. Ikibazo nuko udaca bugufi, kuko kukwizera kudapfa gushobora kugucisha bugufi, ukagenda ukavuga ati I was wrong my brother my sister, I was wrong, hamuka bitunganya ugakomeza, kuko uburi kibuye ntupfa kumereka, ntibapfa gutera ama flesh, abarakubita flesh igasubira inyuma. Hallelujah. Yesu aravuga ati rero abo mpamagarira ndashaka umuca muri uyu muryango wanje, ni mutoyi ariko trust me, nuwucamo ntabwo uzaregreta, ntabwo uzakwicuza. Nzaguhezagira muri iki gihugu nakuzemo cyo muri Canada, nzaguprotecting. Nubu mwizigwa kuri je ukagira uko kwizera, niyo ivyo wubatse bizasambuka, niyo abantu washize ku kwizera bazakuvako, niyo uzata reputation. Trust me, iyi faith je nzasura kukubakira izina. Ntitwavuga mina, ni Imana isubira kubakira izina, ikakubakira ubuzima, ikakubakira inzu ku rutare, inzu utajugumira, inzu nziza abantu bajamwo bakumva bari safe, bari protected. Ntabwo turi muri competition mu vy'Imana, ntabwo turi ko turagwanira ama title, ntabwo tuko muri petition gukora ibintu byinshi the same time. Turi muri competition gukora umuntu wese icimana muhamagariye anezerewe, akaba umugisha from muhira mu rugo ku kazi, tukaza hano Sunday ya rugushima Imana gusa. Imana ibaho uko kwizera mu izina rya Yesu. Uku kwizera rero ndangiza ni kwizera kuzana na risk. Ni risk yo kwizera Imana, ni risk yo kurekura, ni risk yo guheba, ni risk yo kwemera ati Imana nabishaka namushaka. Muza abantu bava ku Mana ngo narasengeye umuntu ndamwisonzeshereza. Nchene bukiyo story i Burundi
umukobwa araje arambwira ati pastor nasenze ndakunda ujya mu worship leader. Aba worship leader remugira ibibazo, Imana ihezagira amaze kugira ubukwe, babona inzu zanyu bakazifuza kubera murakayangana. Urumva uhagarara imbere it's normal kwakaka. Hamwe umukobwa afose ko umutipa aramaze yari isonzesheje atanwa no kurota ngo akabona n'abana bazoba bari kumwe, akabyizera aguma acunga gusa ko ari single. Umunsi yumva ko worship leader yabaye engaged, donc yakunze undi mukobwa, ndakubwije ukuri yaramaze nk'ukwezi ataza gusenga. Ati Mana urampemukiye, Mana uranyanka, heje ndi mubi, Jesi ndagukorera, Jesi sindi protokole mwiza, kandi sindi protokole ngira n'isuku. Urumva ucutangwa kugira list y'ibintu bya influence Imana ngiguha icyo ushaka. Aragera mu Mana, jewe ndabihevye byose kuko you don't care, you don't love me, jewe. Arasara bimbwira, ndamubwira ati no, ubasabye Imana ibyo bibaza ko ari byo, ariko kwizera ntukuduha ibyo dusabira Imana byose. Ukwizera kuduha iby'Imana yaduteguriye. Rero ahubwo nyimba bamutwaye, Imana ishatse ntutumwanya usaba utariwe, sengera wa vrai. Erega ujya umukunze ko wamubonye, nk'ubosanga nyuma yiwe canke harabicara inyuma utazi beza kumusumbya, bashobora kuba aririmbira no mu rugo neza, ngo je nasabye umugabo ngo aririmba vyijugiza. Nto urumva izo ziracari indoto. Ashobora kuba aririmba mugijwe mu rugo kukuyagisha rikaba rikaze. Abukaye n'abapasiteri turashaka kuvugana, ugasanga uko mbwiriza hano ugasanga suko mvuga mu rugo, shavu ugasanga mvuga nirindijwe, kuko kuba hano n'ikindi kintu. Nuko namubwira ati wa muko ntusubire no guta umwanya ngo yanarakomeretse ngo ufite igikomere ngo Imana nteje. Igikomere Imana guteje? Ndamubwira ati twakwijije yuko Imana iguha icyo ushaka cyose, cyangwa Imana iguha ikijyanye n'ubugombe bwayo. Genda usura ukorera Imana, urindira igihe cyawe. Ahubwo ati Imana mbabarira ngo ndindire igihe cyawe, ndazi ko nkunda. Mariage ira umwana komekara kwararira, no muri mariage ntiyaje na protocole ntiyayigira n'imafu. N'amaterega nutakorera Imana, muzinge n'Imana y'Esther. Abati umenye impamvu Imana yagushizaho mu gihe nk'iki. Nitagira ikikoze, Imana ntiza kubura ubikoresha wundi. Mu yandi majambo, kwizera Imana ukayiringira wowe wenyene niyo abantu bokuvako, ntaco benefisi Imana atari wowe wenyene. Esther niyo atasenga ngo aje imbere, kuko ni we specific mu gihe nk'akijya atezwa kuja ku mwami. Haramwe ati nutanagenda Imana iburundi akoresha, muga nutamenya assignment mu gihe gikwiriye n'amafuta kuriko. N'impamvu uri muri Canada mu gihe nk'iki, n'impamvu waje mu itore mu gihe nk'iki, n'impamvu Imana iguhaye message mu gihe nk'iki, ntunabisenga ati Imana nigikuru kuranyigisha kijanye n'ibyo ugomba unkorere. Nutabikora Imana iburi kwindi ikora, Imana iburi kwindi hezagira. Imana yahezagira abariko bahagaze bashaka kubyakira. Umukobwa abanza kubohoka, aravuga ati you know what, nawe ubusinzo rindira ngo nije shaka umutima, ndangiye gusenga mu Mana ngo wanja nkurikire. Apfa gusenga, yagize ikibazo cha appointment ingena zitanga, wamenga yuguruye rido ati nari ngaha. Kubera iki? Muri mind spiritual speaking, iyo umuhamagara umuntu in the spirit, uragira mvutuma y'ibintu in the spirit. Abantu bakumva umenga ufite umuntu, murabisha umuntu kamaze ngo mbe wanigize ubwo mukobwa ngo je namye niyumvira ko afite umuntu, hajya afite umuntu in the somehow maybe in the spirit, ntawo bizi. Muga the day no kuri yabya ngo man I surrender ndarekuye, ubu I'm waiting for you. Yagize ikibazo cha management y'imyanya, nemerera ngende gusenga gute nyuma y'umwaka agira uko bwiza. Ndamubaza ese umutipe wo mugeranya no ngumve nta naho bihuriye. Hariho mu buzima ngo hariho bitumwa ngo bisumbwa bingana na birutwa, hajya nari hasi mutipe ntaririmba mugakeya mpana vision afise tuzogira urugo rudasanzwe kandi ubu bibera muri Europe. Mugabo wa mucuraranzi aracagira worship Burundi, ariko
Imana kandi abayeho neza nawe abayeho neza. Ese ko mucamo ese Burundi ni habi Imana yaramuhezagiye ariko mufite ikibazo ikihe? Abari mu Rwanda no mu Burundi babayeho neza. Muzi ko mu Rwanda urana n'umucamuntu ati ese urashaka kuba muri Canada ngo nta nibyo nsengera. Hamwe asanga bo baje muri Canada n'ufite ikibazo. Kaza tumuntu ntanatunze cyane ngo ngo aya mahoro office gusenga Monday to Sunday hari umukozi n'umuyaya nkakorera make birampagisha. Iyo ni faith yabo. Twe twaje tuze ngo tuze gushaka cyane ni shift kuri shift. Umwana ararira urateka abade umwana we wambabari umwana agasinzira. Umwana yavyuka ati nta miti sinziriza abana. Umwe wese afite umugisha we ari karajera. Reka dusengere kwizera kwacu kudapfa. Hallelujah. Ukwizera kwacu kudapfa. Hallelujah. Ukwizera kukwizera kudapfa kuraba tested. Imana irakugerageza ikagutoneka. Ahantu hose washira ibyiringiro Imana ikagukura. Abantu bose wari wizera nyimba utaraca muri disappointment. Kandi Imana iduha umutima wo guharira. Hari ahantu udashobora kuzopfa ugeze mu buzima bwo gukura mu mwuka abantu bataraguhemukira. Kandi ashobora kuguhemukira ari na uri wrong mu gico guhe side ya utabitahura. Cyangwa ashobora guhemukira ari bari wrong mugabo hariho Paulo no karavuga ngo mu bihe by'ukwankwa ngo byanyegereje Imana. Ba Yosefu mu kwanka bakamuterera bivukana byatumye yegera amasezerano. Mu nyuma bitahura ati ni mwanyanka ntara ahantu umwuka ntari kuva iyo mutanyanka mwe tugwanko gwanyu gwabereye inzira kunyinjiza mu masezerano. Niyo mpamvu nta hate iba mu bantu bafite kwizera kudapfa. Byose bigira insobanuro, byose bigafataniriza hamwe kungirira neza. Tuvuge amina. Hallelujah. So uko kwizera kudapfa kumeze nka Yobu. Uzi ko nigeze kwimvira bite ariko Mana je iyo mba ndi Yobu je sino kubesha ujya kwizera nako mfise. Uzi kuba uri the richest person mu gihugu. Apana iki gihugu abatunzi ntitubamenye. Ibaze muri village hari ke uba ahantu ku musozi baranyakubaho uraca bagafukama bose bagirira neza ntawo bica. Ukazibona mugende gusoma muri Yobu information yazironkeye rimwe zose. Dokuvuga ngo yabaye umutunzi umusum yari umutunzi munga akena do same apana kuvuga ngo yasigiranye nka sandorari yakenye umusumwe nimwe kubwira ngo ijoro ngo burashobora guca ngo ubuzima bukakwanga ukavuga ati Mana wampevye. Kandi Imana ikira testinga faith. Ukwizera kurashobora gupfa kubera ibintu namuhaye ndamwatsa ngo ariko yicarana n'umugore ngo ari umuntu wa mbere. Inka zawe zose zipfiriye rimwe. Inka bwari ubutunzi bukomeye. Haramwe ati amararo yawe yose bose none ubwanyu bijyamuciye umutima ngo abana bawe bose nabuzukuru bari mu rubanza bapfiriye rimwe bose. Birava ngo yaciye aba ngo nta n'imbaraga yagize yaciye yumva araguye yumva ari gusa yumva isi iramuvuyeho. Umugore wiwe ndashima Imana ko abagore batari muri Revival Access Church. Nta bagore muka Yobu ntawe dufise hano. Imana nabo turinde ngo acaramubwira ngo ariko Yobu naje ndumugore wawe naje ndagushingira ntahe. Urazi sacrifice wagiriye Imana. Urazi every single day ibintu ukorera Imana. Urazi amahera yawe turiko dufasha abakene kandi byose ukambwira ngo niyo Mana. Urazi amwibutsa ibintu byose bakoze wabo Imana ikabyemera ibyo bintu. None ntiyavyemeye ko ari yiturinda ko ari yitugwanirira. Naba waranutuna ntunagwaye grippe wanabozwe mu ibembe ntushobora gutambuka umeze uko. Ibaze rero kubura umutunzi by faith ugakena by faith.
nukuba ibaze gutunga kubera ukwizera, kuko nicyo camutungishije. Biravuga ngo Imana ngo ramuhezeye kubwo kwizera kwiwe. Haleluya. Ariko kubwo Imana yanizera umutima, aravuga ngo mprove na Satani avuga amenye yuko uyu mugabo yanyizeye koko ashobora no gupfa akinyizeye ko ndi Imana, niyo namwaka iby'agaciro byose atazopfa mvuyeko. Ngo Imana arishimiye kandi mwopfuma Yobu gusa, isi yose ndayikura kubera uyu mugabo, ko ni umuntu yakoze ku mutima w'Imana. Biravuga ngo ibaze ko uri muri situation umugore akaba ari karagu akakwibutsa utuntu twose, ibuke ushinga intahe ko Imana gutungishije. N'urubuzo uvuga ngo niyo yagukenesheje niyo kirakwica. Yo baramuraha bati yacu uvuga nk'umugore w'igipfu. Nimba Imana yabikunze nibiye nkuko ishaka, nimba inamva inyica ndapfa ariko nzopfa nizeye iyo Mana yo mw'ijuru, niyo kwizigirwa. Sintaho uri byo ndimo, ariko iyo Mana niyo kwizigirwa. Ntitwovuga amena. Niyo mpamvu muri situation abantu benshi ibiyo gushikiye bibi bakunda kuza kurandira icyaha wakoze. Yo wagwaye cyane raba ari icyaha wakoze, wabuze akazi hari ikintu wakoze, ingorane mu rugo hari icyaha bujya waramucanze, hari ibintu abantu bamarondera icyo bakwagiriza basobanura impamvu ikibi cyagushikiye. Nawe ndakubwira ubutumwa bwiza, urashobora kuba ukijijwe uri umukristo w'Imana ugaca mu kibazo kandi kitari cyiza, ikibazo kibi kabisa kandi utacumuye, ariko icyo kibazo kikaba kinyegejemo ubundi bwiza bukurikira ikindi Imana ikurikiye. Niyo mpamvu bamwe kubera uku kwizera babaye victime, bagwara ibigwara bidakira, barababara. Bamwe baciye mu gitutu cy'urupfu, baza kuba uri mu bitaro, nyuma bakumva Imana irababwira ngo iyo ngwara si yo kukwica. Niyo wababaye ubwo bubabare si ubwo kukwica, ndashaka kwihesha icubahiro muri 2024 bamenye ko ndi Imana igikiza ingwara. Uku kwizera kudapfa kuratuma Imana yihesha icubahiro mwene data, kuko ibibazo byawe Imana irabikoresha ubundi akumva intahe ko Imana ikiri nzima, ni Imana igikora, ni Imana igikora ibikomeye. Abantu mushaka ibitangaza muronka, mbwa ntimushaka kuba ibitangaza by'Imana ikoresha. Ibi the vessel. Hallelujah. Ubunyene Imana yotubwira ngo ninde onyemerera, ubunyene nkamugira nk'ikimuga kandi akambwira ubutumwa ndikimuga. Ninde amaze kubona uyu mukozi w'Imana umupapa yagize na mariage adafite amaguru n'amaboko k'akanyamerika karandiza iyo ndakabonye murakazi karavuze ikintu cyamfashije cyo dusenga. Ndabasabye narasenze ngo Mana uzomfashe nzogenda muri Etats-Unis, ndamubwira ati John nta mahera menshi dufise muga turagufata neza, uzushinga intahe tugira igikurane kinini. Ni ntahe ntakenera kuvuga ubutumwa, ntavuga ubutumwa ahagaze, bagomba kumutereka hano. Donc parti yiwe ni ngaha gushika, nta n'amaboko afise bagashira komeye kwa kagaka. Donc utuguru turi ngaha. Rero ashingira aravuga ngo Musa amaze kumenya ko nta gitanga yaragize ukwizera, kwa kwizera tubabwira Imana yaguha amaguru. Pastor umwe muri baba prophet muri Afrika bazanye umuntu kuri chaise roulante wheelchair, kumbe nta maguru afise bashizeho igitambara. No mupasiteri aca yibaza ngo namaguru gusa aratambuka. Araba in the name of Jesus Imana irambwiye umunsi urahaguruka. In the name of Jesus. Kura icyo gitambara. Abonye atamaguru ngo mukureho uyo, mukureho dusengere undi. Hamagara abandi dusengere. Yacu mutesha umwanya Imana. Ngo mukureho ko yabonye ukwiye kwimana ishobora no kubikora ibishatse. Imana n'ukuri yabikora. Niyo mpamvu
niyo madame yashinze nayo ko yagize kanseri overe bakuyemo yagarutse mpora ndamubwira ati ifo kuba mwajuta ntibisubira ko Imana izo bikora mu buryo Imana yabikoze. Hari igihe abantu bazokenera operation, hari abantu bazofata kimyo kandi Imana ikabakiza. Amen. So niyo mpamvu kwizera kwacu kuba limite, kuko tushaka kugendera ku kwizera kw'abandi inaheza abandi zidufashe kwizera Imana ko dukorera n'ibisumba ibyo twumvise by'abandi mu izina rya Yesu. Umwana mpeza rero n'umupapa ubonye yaravuze umunsi namusi nararize je n'umugabo sinkunda kurira narahumva natinye Imana subira kubaha Imana soba nk'Imana n'ibyo mfise n'umugore n'abana ibyo niyo winyaka sube gushima ko mfite amaguru n'amaboko. Umwana yakije muri famille uko nyana ari kimuga afise ubwenge byose aravuga mugara avuga ngo yakuze baguma bamubwira n'abavyeyi dufite amasezerano uzogira amaguru ibaze rero 7 ans 8 ans 10 ans uzogira amaguru. By the way baguma barema ikintu ko kizoba kandi nawe uko imyaka igenda nukuba disappointed. Niba ravuga ngo reka don't focus nimba twasema itabikora izogurica nimba itabikoze let's find out ugira ukwizera what man I'm good nimba ari kubishaka icyo kibicaho nkoresha. Yaragize umwanya ara suffering ari yankara mu man wese nzofata umugore nzoronka umugore dabora nyemera uko cya kabiri nzoronka umugore ndamufate ngo tugiye muri date cyangwa ndamufata ukuboko gute hama mbyare n'umwana kuko yarafite izindi parti nzobyara umwana ndamutware ku ishuri no kuba muri ibihe ngo bizondiza man ngo wafata nk'ipfira. Imana amubwira ngo uzakuremera ibihe niheshe icubahiro ko nikimuga nagitunga ngo kandi uzaba urangiranwa ngo mpeshe icubahiro ngo uzane ibyiringiro ku isi yose ngo acarabyizera ngo agira ukwizera kudapfa ngo atangura kwiga theology no kwitegura kwica Imana mbwi he doesn't care umugore azataza abana batazi ubu jewe ndi kuri assignment n'Imana none atangira agaciro kadashingiye ku hanze bagomba kumuha kuko niyo mistake abakristo tugira asuragira agaciro gashingiye ku Imana yarumuremeye do bamukunda batamukunda bamwemera batamwemera azi yuko yari mwe mishugi Imana kandi afite assignment y'Imana yapfuye kugira confidence. Abantu batangura kumukundira ico gusa bamwe bakamukomeretsa muri yanzu y'Imana murabiza ari abantu bafise akarimi it's open minded yo burya warasenze warizeye burya papa wawe hari ivyaha yakoze barakunda kuvuga yuko papa wawe afise anomali bavyari ibintu by'ibimuka hagakomereka abavyeyi wewe ntakomereke n'abatoya Imana arandemye uko kandi I'm good. Uwo mugabo ndababwira afise umugore mwiza akwije umve afise umugore mwiza akwije condition muri vyose taye mu maso azubwenge kandi nta numwe yamuforosheje ngo please yaramukunze kwari. Icya kabiri yaravuze ngo nahano imvire ngeno nzofata umugore ngo Imana icama umugore bitamutera isoni kumfata barifotoza umugore akaro wagira uko ngo umugore yamuhaye urukundo kujya umugabo ngo kukubona my wife mbona Imana bavyara abana beza bo bafite amaguru n'amaboko abana baraza bavuye ku ishuri sibo papa ntagenda barabizi bagenda kumuhahaga papa n'amabizo every single day akavuga ati mba mu gitangaza c'Imana kuba muri ivyo bihe binyibutsa every single day kwiringira Uwiteka Imana ko Imana itazopfa ihemutse uko nzoba meze kose nzayivugira. Ubu ni rurangirana bamutumira mu bihugu bikomakomeye kwisi apana mu conference buto amastade bamutumira mu abana bakiri bato bafise amaguru abaremera ivyizigera ati don't lose your hope as long as ugihumeka ukizigira Imana ukiringira Uwiteka Imana ubuzima bwawe bwo biganza by'Imana kandi uzaheza geko. Uyu ni utafise amaguru wowe ufise amaguru ufise n'amaboko
imana yakuze muri iki gihugu, wibaza ko ikwanga, wibaza ko idafite umugambi specific, ariko nudashaka kugendera muri uku kwizera kudapfa, don't try gukorera imana kubera ibyigukorera, don't try to fake iby'imana, be serious n'iby'imana. Build a system iri faith, it's about your destiny. Iyi faith ni tuyisangira. Je n'umugore wanje faith yanje ashobora kuyijyako muga ntiyamukiza. Ubutuma mbabwira burabakuza mugira experience yanyu yo kwizera. Iyo experience ntishingiye ku mwanya muzomara mu itorero, ishingiye ingene iyo faith muyikoresha iyo mwahuye n'ibibazo hanze. Kuko ibibazo birakurindiriye ejo Monday ushaka kuja ku kazi, turiyo urazi turakwirukanye. Ikintu cya mbere Satani akubwira ati wabonye burya nta muntu mwashwanye, nta kosa wagize, aca kwereka amakosa, ibintu byose wiringiye bigapfa, ugatara kuvuga ati Imana ntunkunda canke uranyanga. Niyo mpamvu abanimvye bavuze ngo ntabwo yakwibagiye, ntabwo yaguhebye, nubwo bimeze bityo iracyari Imana. Hallelujah, hallelujah. Nabwiye umugore ati je mbaho nzi any day ushobora kutaha canke nkataha, nta na emotion shiramo, kuko nabivye muri service ya mbere amasara agize abarimvye mu murazi, navuze nti hari ibintu da control. Uyu munsi umugore ambwiye ati razi nagize revelation, Imana yazanye umuzungu afite amahera kandi numva umenga niwe twari kubana, ndagiye ati ma minsi 3 ngende gusenga, kasenga iminsi 3 nawe akaca ambwira ati murabona turi mu gihe hari n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, akaca ambwira ati nanje nasenze iminsi 3 none Imana ya confirm ati ngomba kugenda. Agiye zamwe ati n'ubundi sinagufata ku ngufu, ariko nazamwitoro nkababwira ati ngibi byanshikiye, ati gusa umugore namicanye ko mutavuga ngo njina mutaye niwe yagiye, ariko ndaciringiye Imana bitashingiye ko nagaruka, kuko ashobora no kutanagaruka cyangwa n'abana, ndabatara ko shingiye ku Imana kuco yamamagari nzagekora, n'imigisha indindira imbere nzayironka, titwikomereza urugendo. Uko siko kuri, siko kuri. Ega no mu ntambara mu basoda barabarasa bagakomeza, hari n'abacitse amaguru, intambara ikomeza mpaka bararangiza, barangije baba bajenero baricara ati twarakoze Imana. Nabo ndababwire ngo hari ibintu da control mu buzima bwawe. When you lose your control, no mu vyawe wibaza ko ari ibyawe, na family yaguhemukira, don't take it personal, protect your faith. Ntihagire icyo ushira ku Mana nka mukaroti, nka mukayobo. Nuzo ngo Mana wampevye kubera iki wemeye ibi bintu, kubera iki junya nk'ibi bintu, kubera iki je famille nyaka, kubera iki byagenze uko, kubera iki abagenzi, kubera iki mwitorero, ibintu byose uzati Mana I know you kunkunda, nyigisha icyo ushaka kunyigisha ariko nkomeze. Reka duhaguruke tugiye gusenga, Imana ikomeze ukwizera kwawe. Abigishwa nibo babwiye Yesu, ramwe ati Yesu dusengere tugure kwizera gukomeye, tuduze kwizera. Sinzi motivation yawe yo gusenga gukorera Imana, ndashaka kubwire ngo reka ufate decision irengeye kuza gutonda gusa, irengeye kumva yuko nzoza sometimes. Yesu ufite akazi ndabyumva biragoye, ariko naho ufite akazi make sure kuja online, making time every week y'Imana. Hama ntiwicire urubanza, ibyabaye byarabaye, ibi byabaye byarabaye, kuko Imana with your faith ishobora ku restoring the future na destiny, kandi nta muntu azokizibira. Reka tuduze ibiganza imbere y'Imana. Niwugara amaso utangura gutekereza ku buzima bwawe bw'uyu munsi, raba kuvyereka ubuzima bwawe bw'ubumana. How is your faith? Ntiwirabe en fonction y'abagenzi mugendana, ntiwirabe en fonction n'uwo mubana, niwirabe ubwawe, kuko Imana irakira kureba,
kujya yoba yari afite ukwizera kwe n'umugore. For now naho tuza gusengera n'amakapo, niwirebe wewe, nturabe ukwizera k'umubyeyi cyangwa umvukana. Imana ikeneye kwizera kwawe. Biravuga ngo umugororotsi wanje azabeshwaho n'ukwizera gusa, ngo ariko niyo njorora akava mu byizigigwa ngo ibizamubaka si jewe. Abantu bashobora kuzoja mu ijuru ariko bakazoba mu isi bakenye, bidoga, bakagira ingorane nyinshi kuko batakoresheje kwizera neza. Haleluya. Mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, bumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo gusamara twese tucugaye amaso yacu. Ndakeneye wisengera ugati mwami mu kwizera gusha, komeza ukwizera kwanje, mu kwizera kudashinge kubyo wankorera Mana. Ndakeneye ko ukomeza ukwizera kwanje, ndakeneye ko nkura mu kwizera, ndakeneye kuja mu yindi level and dimension y'ukwizera Mana. Nanje ndakeneye kuronka my own experience of faith, aho ndi ready guca mu ngorane ariko nkakwiringira kuri Imana, nkakwiringira ku nkunda. In the name of Jesus Mana, ingu shifting ubuzima bwanje, ingu dutware mu yindi level, utujabukane hakurya y'ubundi buzima, y'ivyo waduteguriye, y'ivyo mwami byacu. Dukure mutari ibyacu, dukure aho turi tudakwiriye kuba, dukure mu bantu b'indyarya, dukure mu bantu atari bo, ariko kandi dukiza ibikomere, dukiza ibikomere abadukomerekeje, dukiza ibikomere abatugiriye nabi. In the name of Jesus, ukwizera kwacu ntigushingire ku badukomerekeje, ahubwo ukwizera kwacu gushingire kuri Imana. Uzaturemera ibindi bihe, uzaturemere ubundi buzima, uzaturemera andi mateka, uzaturemera mwami indi reputation, uzaturemera ibikorwa byiza. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hari ibikorwa naremye bikurindiriye byiza utarabaho. Mwami ndasenga ngo ibyo bikorwa byiza tubibemwo, ibyo bikorwa byiza umwe wese, umujene ari hano abibemwo mu izina rya Yesu. Umujene wese abicakire, aronka imbaraga zawe, aronka imbaraga zawe zimufasha, imbaraga zawe Umwuka Wera. Reka dusabe imbaraga z'Umwuka w'Imana zidutembemwo uyu mugoroba. Birama ngo uzabaha umwuka, ngo uyu uzabashoboza mu ntege nke. Haleluya. Ngo uyu uzabemeza ibyicaha, uyu uzabemeza gutinya Imana, gutinya abantu, kutapfa gukora ikintu, guharira abantu. Mwenyene nimwoshobora, arakubwa imbaraga z'Umwuka w'Imana. Reka amazi y'ubugingo amenemo, reka Mwuka Wera bariho. Reka turirimbe nk'isengesho, ririmba nk'isengesho ubuzima bwawe. Reka amazi y'ubugingo kandi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Reka Mwuka Wera, tuganze Mwuka Wera, tuganza mu ntege nke zacu.
haleluya haleluya reka amazi y'ubugingo adutembemo haleluya reka mwuka wera tugaze mwuka wera tugaze mu ntege zacu tugaze aho tubana haleluya ubigora lebo shekete lebo sakata rende lebo somos Mana turasenga imbaraga z'umwuka wawe zivyura abari basinziriye zivyura ukwizera kwari kwarapfuye zivyura ukwizera kwari stake kubera ibibazo n'ingorane zivyura ukwizera mwami abantu basubira muri wa muriro wa kera ukwiringira ko bahamagaye ukwiringira kuzobakoresha ibikomeye ukwiringira kuzobahezagira muri iki gihugu haba mu butunzi haba mu mwuka haba mu vy'urugo mwami reka abantu usubire baremera ibyiringiro ku buzima bwabo bufite mu kiganza ko atakibi kizababako uzabahezagira uzabacira mu izina rya Yesu reka amavuta yawe amanuke muri iki kibanza akore ku muntu wese ntasohoke nk'uko yaje asubire kwambikwa imbaraga kubw'umuryango kubw'ubuzima bwiwe kubwo kuri kazoza mu izina rya Yesu reka imbaraga zawe mwami zikore ku mitima yacu turazi ko ibyiza bizadukurikira turazi ko ibyiza bizadukurikira turazi ko ineza yawe bizadukurikira turazi yuko naho waciye mu gicucu cy'urupfu hariho ineza n'imbabazi naho baguhemukiye hariho ineza n'imbabazi y'Imana naho bagucafuje hariho imbabazi z'Imana reka turirimbe indirimbo nk'ubuhanuzi ku buzima bwacu n'umuryango wacu haleluya haleluya
bibe mu byawe, bibe ku kazi, bibe mu muhamagaro, bibe ku muryango wawe, kube ko muri iki gihugu. Natwe n'isezerano, yes, isezerano tuzakwiringira, tuzagukorera. Ayebo shakatala bandelebo, turabyemeza, turabyemeza, turabyiringiye mu izina rya Yesu. Hanebo shakata rendelebo shakata baba, Satana byemere cyangwa byange, nanje nzaba n'amajwi yacu. Nukuri byature wishimye, ineza n'imbabazi bizagukurikirana, babyemera babyanga, umwasi abyemera byanga, warahezagiwe. Nanje nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose. Turarangije. Imana irambwiye ngo hari abantu igiye guhindurira amateka no guhindurira amazina, kubera ukwizera kwabo kugiye gukomera no gusubira kwiringira no guhanga amaso Imana. Kuneye gusengerwa, please, inyuma y'amateraniro n'ibigutera isoni, kundondera dusenge. Haleluya, haleluya. Imana ibahezagire, mugende ukwizera kwanyu mugukoresha, ibyabananiye mugiye kubishobora. Imana izabahemukira, umugororotsi wayo azobeshwa no kwizera. Mwakoze kuza, tuzasubira, ariko kandi bavuze ngo hariho icayi baduteguriye, mutahe twiyagira ibyo kwizera.